Chibai ule Vawiin nun kong Hruaitu atan Good Friday Zunzam PART-3 kan ngai Zunzam don ani kan thupuiatan chuan Barabba nge Isua ti kan manganga he thu hi lalpanen kanin pol na atan kan lo mangle don nia chan chin thama thai jek bung som ni le pasari chang som pasari thu lo ngai thla ila chuti chuan anron in khom chuanin pilatan an hnena tunge chu sak cheu ila indu Barabba nge Isua Krista anti achu ati a lalpanathu malsom ro se amen mizo thon thuwa ler sia chanchin ngai nom tak kan neya lali suan alal na le thune na zong kal sana ti sa a lo pianga khringmi te retheina ang retheina aron tem ang hian ler sia po in lian dewate khuwa aron tlo tum khan mirethe anga in chain tu manan thleng du lowa anong ani khatiru lian dewate unawin akim tlang enin retheile chumchia mai nia an hriata wangle khenna tur nong anga a omreng ta ka chuan an khongaya an ni ang farha le rethei ina thleng oma an ngaya wangin an thleng ta a nima sela an rin lo takin lal alo ni renga bu chang rum le sa an me mol mola sial chi tha te dongin mal som na an dong teu mai ani kha kan lali suwa pok kan sual wanga kan tur ai tur ania wangin pathian ang le pathian tluka omreng theya angai lova are theina awanga kan lo hausak theinan boy anga ai siama zolni Isaya phechuan ama kan du na turin a mel moina renga nei lo ati hiala vok duk chur te pemte hliam le thisenin abualani aturna te avok na vualte athisen chuak te kha juda ho khan a omzia reng an khelo atura juda tilal a ain chhal mana mesi anga ain chhal mana an ngai saka misual tol thatu Barabba tlukpo inan mulova an muthel na sakhop mayani Barabba kha eng anga sual nge ani ti thuwa hian historian ten achan chin an chin an zirna sa a jektu pakhat chuan he was notorious prisoner ti inaziaka omzia chu Barabba chu lung intang misual mingthang takani ti na ani tual that murderer ani boka juda ten lali su andu lo dan em hi anasa thlo tani rorel tu ten asual na anzong chung po a an mu lo lai khan pathian beram no nun nem lali su ain misual mihnok sak tual tha mang sualama mi hriat lo le mingthang tak Barabba an thangjok lat mai hi amakani Barabba kha chuala ani kha crossa kheng bedro an han tilom maya lali suan du lo dan hi natakani juda te hian kanuna hian du thanna roma kan om fawa wangin thantur dik than poimo zia min zirtir tharle te se juda te chuan lali suwa nola misul jok Barabba thawang an hautlata wang khanin an hriat lo le an mu lo motu lali suan judanu ho nena min ta su in fatitan tap zok ro aloti ang chia khan lali suwa athi atanga kumrei lutuk lava an suan em Jerusalem chu chut siatin alo oma nunaw nen lam zu an nilo thisen aluanga mituyetla a du than sual ra rap thak tak an lo tuarta ani vaina hian lali suan tuman ho tu pani rong an bol kop theilo pakhat Hruaiin pakhat an duang ani lo le pakhat tranin pakhat an musitang pathian le sumrong in bol kop theilo ve minti ang hian I so hi kan thange motisi hianin kan du thlanna pahnih na zok alo changanga kan du thlan tak zok hi chu Isua ni lo alo ni palang ti hi avan lo om thin em Epictetus khan tu man kan du thlanna min ruk sak theilo alo ti a
adikani origin apo khan achia le atha thlan theina hi kan thuani aloti a atakin tui takal ali suwa kadu ber min Hruaitu atan ti chung si hian kan hlasak le kan kepen na lam ain person theitlat chuwang chuan vaina hian Good Friday Zunzam la cheng ri ta ila kan ma hian Isua nge Barabba Isua nge sum Isua nge ni na Isua nge lal na Isua nge khovel kan thandon ti hian min zot chinang umyang lali Isua kan than ber chuan thildang hi chu atluang mai thinani eng po ni sela juda ten an hriat lo le an mu thiam lo awanga lali Isua an lo hnol hi chu kong le lam taka chuan dem ang lo po in ngai ta ila vena hian khovel chandam tu ani hereng chunga nol tu lali Isua aya khovel thlang tu kan ni vai chuan kan lu chunga hian eng ang fakawa hrem na nge kan lamma ba kang ti hi soi thei ani lova lali Isuan Sodom chanchu a om zok hle ang tia a soi te hi ngun taka ngai tu tur ani pathian thu Bible na min hrille min zirtir te hi thon thu ani tlat lova atak nge ya lo thleng zel pathian thunung ani awang hian poisak angai ani ti kha voina hin zir chuak le ta ila kanun kong Hruaitu atan pathian thu hi mang zelila kan kong atan eng kan ra tur chin le kan kepen na tur chin min ko mu tu lo ni zel ro se lalpa na thu kan zatan malsom ro se amen itong tayang lalpa chungnung ber min mangai tu damte in tukina min kai thole hi kan lo me tukina hian devotion minute sari chung le katan Good Friday Zunzam PART-3 na Barabba nge Isua ti zo na mangin devotion toite kan lo mang hole ta he thu sa ina athuken te hi kong ai takin kan zawayatan atharin malhan som le la kan nun kong min hruai le ang che min chandam tu kan lalpa Isua mingin kan di le amen lalpan malsom theu cheu ro se ni le nuam le vek ule